YouTube görüşçüler, жылқы сөйçüler, Arımaq Pişek kanalısının katılçıları. Bugün biz Bişkek'teki Sokuluk mal bazarını tartıp gösterelim. At bazardı. Bismillah deyip kanalga katılıp, like'tan basıp kolduğunuzlardı kütөбүз. Şartqa байланыштуу 2 jumadan beri tartalbay kaldık ele. Bugün жақсы чыгарыш кылып берели. Колдоп туруңуздар, каналга катталып, bismillah deyip караттан маалымат алайлычы. Ассаламу алейкум. Баазын канча сурадыңыз? 250. Жашычы? Bıştı deydi 3 yaşındaki. Boyucu boyu. Beri burumuzcu. Boldu oşonday. Nake tuğanlar görüp turuңuzдар. Номеріңізді айтып қойыңыз қатуырақ. Туғандар, Nake бүгін базарға өте чоң ат түшіп қалыптыр, көріңіздер. Машалла, атты қараңыздарына. Bağırızı kança eken? 15.000 dolar bu. Maşallah. Bakar burçu sol jaka burup koy çoğun jaka. Ошондой. Туғандар көрүп туруңуздар мынакей. Атты караңыздар, сынды узундуктарын. Бою канча экен? 1.76. Жашчы? Эказы дейт мына туғандар. Улак сулакка салынган бекен? Гарантия дейби? Кароодазычы? Pride kenda kil. Pride dernake. Tuğanlar at жақса çalıp çıkаңыздар. Номерін алайлы. Номер берчи дос. 702 87 56 Tuğanlar at жақса çalıp çıkаңыздар. Mına butu kollarında taza eken buyuruz ama soruların. Bak, julolop koyçu bir eki. Maşallah, жақсы кен мынакей. Julolop koy. Жақсы кен. Туғандар, ат жақса çalıp сұраңыздар. At julolorda жақсы кен. Туғандар, бүгін өте жақсы чоң аттар түшүптүр Sokuluk мал базарына. Көрүп атты қараңыздар, тор атты. Басы қанша кен? 350. Нары буруп коюңузчу мындай. Жашы кандай бунун? Бол бери кайта бериңиз. Жашы, ошондой. Бышты дейт мына 3 жаш экен туғандар. Бою канча чыгып калат? Номериңизди айтыңыз эми. Канча дейсиз? 709 32 26 63 мына 3 жаштагы бышты жақса çalıp сұраңыздар туғандар. Сын жақсы екен. Туғандар мына ақбозат сода болуп аткан окшойт. Баазы канча экен аба? Баазы. Бирөөнүкү үйбейсизби? Бирөөнүкү деп койдуң, жақсы екен. Сындары минги чатты эми. Бирок багып теке улактарга деле чапса болот. Чекир дагы окшойт. Ақбозат зор екен бирок сыны. Нары буруп коюңузчу аба? Форма жақсы екен. Бул ат арыгыраак экен да. Ушул көк аттан алайлычы. Дос. Ой дос. Атты бери буруп койчу. Баазы канча экен бул көк аттын? 300 дейт. Боючу бою. 1.65. Жашы кандай болуп калат ошондо? Азыр жашы. Эказы дейт мынакей туғандар. Буту колдор таза буйруза. Улагы барбы? Номер айтабыз эми. 779 менен 44 12 14. Ат жақса çalıp сұраңыздар туғандар. Нары 1-2 басырып коюңуз. Julolop. Көктү алайлычы маалымат. Басы канча экен? 250. Жашычы? 5 жашпы, 5 жашын канча болуп калат? 2 азый болуп калат, Бою канча чыгат? Мына кан бар окшойт, көрүнүшүнөн мына жүгүрө турган. 5-5ке жакшыбы? Үйрөтүш керекпи? Номериңизди айтып коюңуз. 705 42 18 92
Nar jettilep koyuңузчу да арттары. Ого, мен күн ысыкка чыксам телефон өчүп калып атыр. Эми буйруза iPhone алып алсак өчпөсө керек, а? Содаңызды берсин. Канча экен мына күрөң ат? Жерде ат болуп калабы? 250. Жашын айтып коюңуз. Boyun. 60, а? Номер айтабызбы? Азыркы эле мына көк аттагы номерге чаласыңар туугандар, мына ушу күрөң болуп калабы же жерде болуп калабы мына күрөң ат, а? Туугандар, неде бир алат келип атат, жорго. Ана жоргосуна салчы. Анда түйүндүкөндө. Жорголотчу? Канча экен мунун баасы? О, мынаке. Поворотторун караңыздар, быйым мындай эле бурулат экен. Сөгүнбөң, эмне сөгүнүп атасыз? 160бы? Ооба. Жашычы, жашы? 2 азый дейт мынаке. Туугандар, жашы 2 азый дедиңиз. Бою канча чыгып калат? Ой, 1.50 чыкса. Бирок мына малкелге мингени пышык ат окшойт да. Жорго жүрүшү бар. Өйдө бир жолгоротчу. Кана? Жакшы экен кабактар, а? Номер айтыңыз эми. Жаш бала экен да. Номер айтыңыз. Номерин айтайынбы? Качып коюңуз? 507. 507, айта бериңиз. 04 32 24. 04 32 24. Ушул номерге чалып кайрылгыла туугандар менен ала атты. Укам чүрө. Мына. Анда дөңкүлдөтпөй баштырсам. Жорго, биз жакшынан эле жоргосу бар экен, ошого салсаң. Мына. Форма карабай экен, таза мына. Парода деле кыргыз жылкы экен да. Туугандар, узун суагай болгон тайып турат мынакей. Тору кашка экен. Машалла ана. Көкүрөктөрдү караңыздар. Баасы канча экен? Баасы 150. 150 миң дейт мынакей. Бир жаш да? Машалла ана. Кана мында бул жагын тартып коелучу. Кармаң. Туугандар, жакса чалып сураңыздар, биз номерин алайлычы мына. Узун тай экен. Телефон номериңизди айтып коюңуз. 705 29 57 50. Мына туугандар, тай жакса ушул номерге чалып сураңыздар мына. Төш омуроо бир кан бар окшойт а, байке, мына жүгүрө турганы. Мына көрүнүшүнөн мына караңыздар, тайдын узундуктары. Тартып койчу. Туугандар, сындуу качыңыз эй. Сындуу тай турат мына базарда. Пародасы кандай бунун? Видеон дейт мына караңыздар, кабактарын. Баасычы, баасы. Басы жакын эле. Бул жакка буруңчу, мына күн салкындап зор болду да. Телефонда мына өзүнөн өзү өчүп калып атыр ысыкка таштап. Жакыны канча дейсиз? 145 дейт мына туугандар. Бою примерно канча эми ушунун? Я. Бир 40тан чоң бул. Жок дегенде эми 42-43 бар да көз өлчөм. Телефон катып калып атыр. Мына содаңызды берсин, азыр номерин алайлы. Номер айтып коюңуз. Я. 755 00 30 13 ушул номерге чалып кайрылыңыздар туугандар, тай жаксы. Туугандар, жана Pride деп тарткан чоң $15,000 деген атыбыз сода болду. Сода болуп атат. Астылчы. Канча берип койду, аке? Сода. Нургазыке канча берип койдуз? 900 миң долларга канча болуп калат? No. 11 миң доллар. Коштуна өлкөлөрдө көрөт да. 11 миң болуп калат. 10,500 доллар берип коюптур мына туугандар. Бербей атабы? Жанагы 15 деген көк ат. Аны таппа көк атты. Ооба, тарткан. Сода мынакей көлөкөдө кызыгып атат. Ошол сода болду да. 10,500 доллар берип коюптур, бербей атат. Мынакей 15 деп турган жана тартканбыз го. Туугандар, жана көк ат сода болуп атат мынакей. Содасы бүтпөй атат. 10 сом чечилген. 900 миң сомдон 11 сомдон көзүңүз макул.
Bunu bul da çok güzel, men koşam. Sözünüz ötö bergenге koşun bol. Kimsiz kaçak? Akanız. Men bunu koşam, men koşam bunu jetpeseç. Boldu. Aytkanız kalal. Aytkanız. Yeni vermesen bu. Erkekçe men bana. Sözünüzü aldım ekan. Sözünüzü aytpasa şilöň erkek aytan bu da. Almanova, bering Almanova. Boğazım ne olsa al deme, uğra ol böyle. He. Yok, an 1 milyon turasın. Almıyor, olmaz. 1 milyon 200 15 dolarga qayla çoğalatpaysiz özünüz. 14 dolar satmadınız burada. Anla arlaşmayın. Alman aka, pırasa, söz buluşlan, ne kılmayla olsa olmaz. Bunlar bir de alarman adam çok hakikaten. Özünüz 1 milyon turasın. Almanova, bering Almanova. Tura kelip atsa bering. Nurgazi kedile jakшы берип койду. Туугандар, колдоп туруңуздар, каналга катталып, ушундай жакшы видеолор тартып, элдин кызматындабыз. Реклама деле тартып атабыз буйруза. Туугандар, сындуу тайлар кирип калыптыр. Данчак тайлар окшойт. Ээси жок, баларын билейилдежек. Таза данчактар окшойт, мынакей көрүнүп турат. Сүрөттөрдө мына жалаксыз экен. Узундуктан. Maşallah. Esi çıkıp kalsa. No taylar kimdeniken ha bazı kança da attılar. Kança eken no bazı tayların dilezingler bir. Esi bayko. Bazı kança eken? Bazı. 150 ming. Yaşıçı. Kunan 2 yaş tuğandar. Jaksa çalıp surаңыздар. Номерин сурайлычы. Şep номер айтып коёсуз бу? 708 0 433 571 ha. Mına tuğandar boyu 1.50'den öydü. Mına göz ölçüm 1.52-53 çamazı da. Argımak Bişkek. Şu номерге жақса çalıp surаңыздар. Nары жетилеп коюңузчу. Мына жанагы видеону деген эсине көрүп элек. Мына аркалары да жакшы экен. Кара кери кашка болгон. Каты сен бизе карайып кетсе керек а бул өңү мындай. Бар өспүрүм тайлар тартайлычы. Өспүрүм тайларды, кара тайлар. Канча экен баазы аба? 150 миң дейт мынакей. Bir жашта бул эбе? Номериңизди айтып коюңуз. Номер айтпайсызбы? Кашказы бар экен, кара кашка. Бул кашказын тартып коюлчу. Жүрөк кашкабы же тоголокпу, кана? Тоголок кашкасы бар. Сиз номер айтпайбызбы? Наркыларда системби? Канчалардын баалары? 120дан дейт мынакей. Эркек тайлар, а? Эркек тайлар. Ну, Saman sarı, sarı. Kimden eken o ya? No kimden bilbeysin ya? Seniki uzun soğay bolğon nakey. Sındı jerde tay turat. Baası kança eken? 350 deyt na. Ne bu kan var ba? Paroda o, kanday paroda? 350 ming deyt tuğandar görmüştörüne. Bekal, jetilep koysan. Dos. 350 mingde. Jaşı jaşı. 1 yaş 2 ay deyt no. Başka karаңыздар. Жақсы екен бирок аркаларына. Тай машалла екен. Не бул үйрөтүлгөнбү? Мингиби, такалап коюпсуңар. Номериңди айтып койчу дос, номериңди. 501 52 78 78 тай жакса чалып сураңыздар тугандар. 350 миң деди мына пародасы. Ата энеңиздин да видеолорун таштайсыңар да сурап калса. Гарантия эмне парода бул байке? Английский таза кандуу жылкы дейт наке. Көрүңүздөр тугандар, буту колу таза экен. Канча сурадыңыз баасын? Өшөп. Акчаңыз бар. 115 дейт тугандарына көрүңүздөр. Узун суагай болгон. 1 жашта пародасы кандай бунун? Ангала данчак дейт. Нары бир аз жетилеп коюңчу.
Dostlar, bu kolu dağı taza ekan. Adamlar ушинтип emek kılaverer. Video tartıp atırın karabay kişine. Oh! Hazırnak. Hem numarangizdi aytib qo'yingiz. Слышишь? Nomer aytib qo'yingchi. 501 menen. 68, 68, 68 78. 68 78 mına. Туғандар uzun soğay. Tay жақса çalıp surаңыздар мына базарда элке ызы чуу мынакей. Тополоң, қара тай тартып қойылчу. Қана. Жанышпай ке, қана. Қанша екен бағасы қара құштың? 126 bin. 126 min dey. Жақсы екен. Нары бұрып қойыңызчы. Қара құшты. 126 min dey. Bir жашта? 25-6. Жақсы екен мынакей. Сындары жақсы екен. Туғандар қап-қара болғанына. Iyun'un 25'te doğurgan. Ha? Bir yaştan ne mi 2 gün öttü? Мынакей, bir жаштан эми 2 күн өттү дейт. Туғандар, чалып сураңыздар, тай жақса. 26. Номерди айтып қойыңыз эми. 772, 72 менен 95, 95 53, 53 80. 80 нары. Öyle adam var. Мынакей, туғандар өтө куштар экен. Тай жақса чалып сураңыздар. Туғандар, кулунду берип турат. Бияққа жетілеп қойасыз бі? Бағасы қанша екен? 280-ге берем дейді. Чоң бе екен, қап-қара болған. Местный еле беуі? Бішкектік келе. Құлуын ерке екен, торы болған. Құлынды қараңыздар. Жақшы ат болады бұйрыза. Сынды екен. Бейда чоң екен. Қаншанчы құлыны? 5-ші құлыны дейді. Саған бі? Саған минги бе екен. Бей чоң екен туғандар. Қақ баштары. Жақшы құлын алат елемде бей іздегендер сұраңыздар. Номер айтып қойасыз бі? 505 35 66 76 бей жақса чалып сұраңыздар туғандар. Тұяқтар біраз өзіп қалып тұра. Мен бұл тұрғандықы да. Жақшы. Бей ошондо 5 туған болса қанша жашта болып қалады? 9 жаша. Башты эле қараңыздар, өтө чоң екен. Бүгін өтө чоң аттар түшкен, бүгін соқық малға. Бағасы қанша екен? Қанша дейсіз? $5000 бі? Жашычы, бер тоқтасаңыз ой байке. Бер тоқтаңыз, $5000 дейт, бирок маалымат бербей кетти мынакей. Туғандарына 3 жаштагы бышты кирип калыптыр, өтө чоң екен бойу. Дос, бағасы қанша екен? $50,000 дейді. Не, сатылау сатылбай бі? Сатылат, ошондо, болды. Ақшасы, бағасы келсе сатылат кен да? Бойы қанша чыгып қалат? 180 дейді. 3 жаштағы бышты кен туғандар. Өтө чоң кен бойына. Бұты қолдайды. Тақалатқан келген оқшайды. Az neydi? Bazar 3 milyon verdi dedi de. Tamaşlaş koydu. Neyizi satılbayı bilmem, satılat bir oktu. $50,000 dep koydu. Yani satılbayt degen belgisi var. Bir öte çoğun eken boyu. Boykatay turat. O boykatay kança oldu dost? 76.000 deydin aka. Bir жашта өзүнүн стойкалары, моюндары өтө жакшы алып турат экен. 76.000 болду дейт. Сокулук мал базарга өтө чоң бейлер кирген бүгүн aka. Бейни караңыздар, чоң. Машалла. Бойлору 180ден өйдө окшойт. Өтө чоң бейлер. Агай. Мен собордун үстүнө чыктым, но бейни караңыздар. Өйдө туруп тартып атам тугандар, өтө чоң бейлер экен. Көз өлчөм 180-дин тегереги андан да чоң болушу мүмкүн. Караңыздар баш. Мүчөлөр.
Bağları 15.000 dollardan deydi. Nomerlerini alıp koyuyoruz hazır Jaksa. Attı canlı tatlı var mı? Attı. Attan da çoğun veriyorum ki. Boyları 1.82 geçeyim be. Yaşları kanday? Tuğan. Жастары 5 жаштан 10 жашқа чейин. 5 yaştan 10 yaşa çeyim. Boğuz mu kısır mı bular? Боз бардыгы. Boğuz ha? Nake bardığı. Эми кызыккандар чалып сурап алып калса кандай аттан токтогон видеолору барбы? Көрсөтөсүңөр. Жакшы айгыр коюлганбы? Туугандар, жакшы. Айырга койгонбуз. Ар бири. 40 миңден койгозуңарбы, а? 40 миңден айгырга токтотконбуз дейт туугандар. Аттын видеолору бар экен. Мен чоң узундуктарын караңыз. 6 баш Европа, бирөөсүнүн документи бар. Кайсынын документи бар? Германия. Наркы торбенин документи бар, калганы Европа бейлерби? О, полный Европа. Польша, Россия. Polşa, Россия дейт туугандар. Аз номерин билели. Номер айтып коюңуз эми. 707 707 01 Ага. 92 13. Ушул номерге чалып кайрылгыла. Туугандар, азыр наркы бетинен да тартабыз. Бул жагынан да тартып койлу. Бу бээни караңыздар эми. Чоң. Мынаки. Баш, калак, гарбонос бейлер экен. Качотмуш деби. Тор бээдиле. Жакшы атка мисалы коюп кулун алсаң жакшы кулун берет ушулар. Ортодо тура турган кулундарды берет буйрузачы. Аламанда. Нон документи бар экен торунун. Бойлору 80-82 дейт, но бейин. Сорузун караңыздар. Ошо жакса номерлерин чалып кайрылыңыздар. Туугандар, мынакей. Туугандар, мингич атты да тартып көрсөтөлү мынакей. Баасы канча экен? 160. Акта дейсизби? Кычмабы? Кычмал. Жашычы? Эки азый дейт мынакей. Кычма акта экен туугандар. Жоош ат издегендер мынакей. Кой кайтарып атып, мал кайтарып атып, коюп койсоңуздар деле оттой берет а булар, а? Бош деле. Мынакей дейт мынакей. Тура берет экен кой. Содалашуу жолу бар да? Эми баасын айтып коюңузчу эми номериңизди. 707 Аха. 05 28 68. Туугандар, бычмал ат издегендер чалып сураңыздар. Бүтү колу таза экен. Мындай жол жүрүшү барбы, базыгы? Базыгы бар дейт мынакей туугандар. Ат не арыгыраак экен, бирок сөөктүү ат экен мына. Карчыгалары деле мынакей жакшы экен, сорулары. Жакшы ат экен, сары тору болгон.